Ассаламу алейкум достор. Bir günü biz Kore'dagi Kırgızlar Teso şahrındagi Чуагажи мешітті көздөй жөнөдүк. Мешітке келсек, азан айтып жатыптыр. Жамаат менен чыгып купта намазын окудук. Мешітте купта намазын окуп, таалим машфарага катышып, Teso панорамасын көргөнү жөнөдүк. Ошентип көпкө сырдаш олтуруп, бир жака барып эс алып келүүнү пландадык. Качан барабыз, каяка барабыз, ким менен барабыз, канчадан чогултабыз, баарын олтуруп алып пландадык. Биз менен чогуу иштеген кесиптеш кыздар дагы барышмай болушту. Ошентип арадан бир нече күндөр өтүп, эс алуучу күн да келип жетти. Эс алууга керектүү буюмдарды алуу үчүн Big Mart'га бардык. Kızlar kalanlar dalgıla. Ben ıslattırım. İyi alıverin. Керектүү буюмдардын баарын алдык. Эми эс алыш эле калды. Кандай эс алганыбыз жөнүндө видео чыгарайын деп тартып атсам, тартпаң деп мени урушкандар да болду. Биз элден мурда барып даярдана берели деп жолго чыгып кеттик. Калгандары артыбыздан бармай болушту. Nedir ola bay kesin bizdin. Bek bolot mederbek aldı da jürü. Bahrom mene taşta içti güldü. Jırgal menen kılımbay güçlü biri. Nur tilek jengişbek plandı bütün. Şerzadayım energiya bere. Düzata dinay manaydı götürü şirin Nuriye Roza gülüp gül bakar menen bari güldü. Bir komanda bir güç bizde. Dermal menen üssübüz birge. Aylan olamıyordu. Aylan okudum ya. Necette biz jengişke. Geçişinde da top da boybuz. Koy güversiz çanop işke. Düşünbü baştala jol. Şeşinbi güçtagim bol. Şaşın bitim joguru beşinbi. Maksat katol. Geç gidin pretsiz çanop baştalat. Birge işte barıca kırap janat. Nişta çanop çok esalabız. Cuma günü jengil dal bararız. Subota tıpkın iş kaynay. Voskresenye esalu caynay. Külkü dostluk jakşı manay. Bizdin komanda dayım alga bara. Ушул BTS'тин көрөрмандары бойдок карындаштарыбызга эр болбосо кимсиң айт аял деген клипти коюп берсем, турмушка чыгышыбыз керек экен деп терең ойго батып кетишти. Koy.